two matches under this weekend and also another this week na ene game eba so no de eno Paris Saint-Germain womo enso etenafie womo ewo aye Paris womo any team and dinere Bayern Munich and this any our France any a big game etotwane ansa na tena da Arsenal womo so any team and team and Atletico Madrid womo game na team atwende any a reporter eba na between PSG any Bayern Munich womo match so mabono womo 1 2 3 4 5 if 2021 eba I have 5 matches and between them no womo so abo now we mo pa de kama say ni nyina no win no akwade ama Bayern boboko no it's say 2021 and say qualifying stages no ade say Bayern etobo poma traba comment bantem and say na about 2023 and also say na FL League and also say no womo etobo run of 16 poma traba kwa so na ade say PSG antimante and about 2023 na and second leg and Bayern boboko de etobo and womo ntena me no PSG antimante after about 2024 and also grew league phases and also say Bayern etobo poma traba comment mante and last year Bayern Munich ekoto me Paris wa ebo mo ntena me no ama mo tibo bako and this year and also etwane and about the UEFA Champions League na a match between Bayern and the PSG team no and now there's so much Bayern boboko the crowd and tell you match seja etotwa awtumade so and anope me bwetire ediama bata visa company and now there's so much matena bench as head coach ediama Bayern boboko say accumulated cases na teso penanya were suspended to this game and to report in the open and now there's a team no ekoko sepak no so betena bench dia hono no we mudu ya baba ene oni team ni nkuta wudie na bana bi ya wentimi nko dressing room ene mu nkonkodi nkomo ada fezu wentimi enfate telephone say bia otesoro ekwetu osoro aha enya de so betima ya sa de ntene enya de service and company enso etena bench ade ama Bayern boboko no ene your reporter ja mensaka ewotuma de so na Osman Dembele any diet of Mecano we nyina players ene we mesia kan ade ama both sides Bako our Bayern and Bako our PSG reporter mensaka say yaso kwa France abia wo munso enyini ya moyan koda nyina wo manamfofo ene ade nyina ya say wo makaska bom ade akwa komasa vicinity ni say wo bia na ma game ni free entani a diet of Mecano and of Osman Dembele reporter from Makati Eba and anano pa me ketre ade ma Bayern with him say ene abrante Bako meheni ye pa Vitia na eno na Vitia abrante say wono ne bo na obani nyina nipa yemfa basobode ne fama Luis Enrique esan say since wotani eye PSG boboko no the well Luis Enrique esi atutu niama amwo hu bo ne bo kwa no wono gaza do bo no ni bo da beta wo ba PSG no waji atum say enema bepe ha chesa konkan ye pa e dia man ne reporter bato Vitia e di eba e wo dwumade so a ene anopa make tire dia man na etena Arsenal e wo game bo beta in a way say Arsenal Magic League na face o Magic UEFA Champions League edi asisi o mena so no na no da meteso mo sporting director openya de dia de Andra Bata woko ayeteke na take no Galatasaray wo meni Fenerbahce game no mo boy no ani so openya ne Constance dum eko he game ni be na wankozo kwa go game no kwa sakwa wo mu ewo abante ba ko no esi akadaba Galatasaray yesi bo no ni boy pa le din ade Paris Alpha Ayajames yesi akoda no Arsenal for so munya next season wo mepe pa and Andra Bata and so ko go here branch no e fitina ko and ye be multi the source and so betimi apiem edi aba and your report kakra so ja eba e odumade so hurricane you den koba kakra edi atujo beka na no da mekato so hurricane say we mu game no mu winning 4-3 no say omo bo the same game edi tia PSG o ma so betimi ayesiye pa na abrante no yase and oko training cancer when the players no my o ma dey say game na omo aboya ama santra miense ne go matena mu no wo mo so pese again PSG dia sa de ne bi esi entu ko training cancer train no ma ye no anya sam keto akwa ana manfo bi sa sa ene na ka January ana na ta sa ni release course na esem se betima matim bi akwan ama mato brant na bana wi na nya bana wi dia da na masa ma ya eno so epai no abranta so na obetena Bayern bobo ko na reporter mensa eka se Bayern
as I say, oh, many are banted in come on cultural essence. As I saw, GDA pass hurricane by and above by a year pa. And no, I'm the Kakaswa, Mensa, Eka, Media Swan, out of pay, maybe actually at Yamana, Ukwasi to Bobo Kona, and your Omo Chairman, His Excellency, Kardon Khalifa Mubarak. Now, no, and so, nada, yes, Wani season take, you can't say, take holders, no, Aqua Din Como, and near Manchester City. Womo so eba stadium baba hebates no na ya say Manchester City for no kokasa womo take it no ne boy din too much ama na KC City say anka na season ko me pejam na ano na chairman Adama City bobo ko no ane City fans na kokko have meeting na omo so omo gidi ye pass City de wa ne manya ekwaye di mo no omo supporters womo anso hofama omo di emo mani antwanse menyo bae de wa mu nyina ba stadium ama omo ti abrante na up no se koba se o men chomo na ne take it no mo price ne cost a e ba ha dwene ye pa and the chairman Edema City bobo ko no and supporters na kwa tena se amo mu nyina akobenkrom ayo madwe se anya de a and 2026 2027 wo mo su be peja e take it ne price no and ye report the free city akate e di eba e odwumade so a ene anopa make tere kakra e di aba na me costa de braswa na makwakodin koba kakra wo costa de braswa wo mo sporting director ayo penya ni daddy Gregory aye Louise na Louise reporter men say ka say na yesi Northern Forest and the Crystal Palace bobo ko ni nyina ekope ni say the next aye coming summer and komunya and komna me yetuma afobomo as a sporting director but our reporter men say ka say no other one reach agreement woni OGC this bobo ko no akobenkrom at so penya ni daddy Gregory aye Louise say eho anobekwa kwotwa na tuma yeso as a sporting director and the moment no a reporter mensaka na me pato so say one better player summer na summer players no better no experienced players na charge so better no and yet just experienced player bia do moto no e moto players are womutimi bo more matches ebi omubo 4 competition womu player wotimi bo sa 4 competition no ebo ni ye na de enkwati player na ma meka say matches ne kwa adosu too much ana media mabre ana meka de me atutume but anone players are ye Charles say next summer womu so eto e di every Charles bobo kona maniama akoye diamam na anona Charles say womatiti say Anthony Gordon say when you obefree a Newcastle, I'm a buy and for credit Edin Como. I've told so many a play. Woman Anthony Gordon, our Chelsea, a bit me about Chelsea Bobo Konia Pa, and near reporter Menseka, our Jumedia so Chelsea Vieya, woman say Anthony Ariola, one Okra AFC Bam of Bobo Kono, woman tell us Akoti, Nadumaena, oh yeah, our Bam of Nea Kamapa, and Tomina no Chelsea, and also may come and Nada, Matisa Chelsea established air contactor, woman in the agency, and so Komo anu yan koba kakwacha mede ama odumade so is that the when you no mutima e kamo Manchester ni is that the Manchester the minimum asem ye biem sisi amo wene na de biem na meka fa mo ho enti Manchester de na kwame wetimi minimum problem bia Manchester mu aye de Manchester mu aye kama because he say hey we a team ya Manchester chewa anya record de ne two no mo de ama Manchester ni ebu aye de no asa wo mo che Brentford so mo Casemiro Carlos Enrique anafe aye Benjamin Sesko akoya no wasan san he said the Benjamin Sesko adani adenkwa sabres is for near Radi ampa Benjamin Sesko eno ball nya sam go to akwa na munim say Manchester United aka one game pe Atas Manchester United 1 win per Mamian Sam. Aka 1 win per Manchester Ebenya. Sa Manchester nya 1 win per the Kawan. But UEFA Champions League no Manchester United secure omu position next season. One member UEFA Champions League. And no ya Manchester and come eja ebenie eja oba de watamfo bobra. Na wini we so bebo na baso. De akwa kodu na kodu. Na Benjamin Sesko say one player no we na one pa aye Casemiro. Na Casemiro o meya ma Casemiro yazanka sisi bene we anka so ko bet when we are there kika ko the Manchester be man counter the sense pe dia mi hu dia because players na ba no mo bona ba so e no do bu wie game Benjamin Sesko say
Casemiro work machine was it Aquano or Juma Ombre or unstoppable no game and found a town baby do Aquan to be a bibia money and to under 90 pie and a sabanta with the body pa body abantane bomi papa simple abantane bako crab bomo I'm a Manchester United is a winning mentality na kono wado nani adie pa and you dia Benjamin Sesko edituja we ever no say one no go now say na nyanwa na one ne kafetin Bruno Fernandes was one Bruno power training grounds and yasam go to anyway body my way now we are about my way we body my way now we are about my way was it training grounds and yes I go no on my work here and he I didn't pay offer one the Dobeka and say nipa de oto na chese we dey dumaden e dey so ho eso abapa and to obo no abon captain abaso and your report and battle Benjamin Sesko e dey ebaja so anya bi he and he said they was benka and now so ojo anima ana makeka kese si say winning mentality now e kwa the team nani ade we pa boys na ya adwuma se Manchester niam ko say na win ni ba say a oni hwe ka so ba so bode no de be ma ne team no se niam nso ekoye e de amomo and your report and battle ba ewo adwuma die so ewo chichawo do so aja Mikete de ma abade mu wansema bade ene fa last one fa to so fa mame saka last one fa to so fa mame na ayi abranta ne de Matthias school say one day ni Instagram de betimi aye ni nti ukọ ni Instagram a was say 1 more year for Casemiro 1 more year for Casemiro and na Chelsea chairman de akoto and one day na adwe ne say Carlos Enrique de ball na obono say Manchester United chairman 1 year e de eka ho na brand de boa na Elliot Anderson Manchester United so mo pedena wo mo koya ya sa kwa na boa pa wo mo de beje eye 120 million na Manchester za da bra ka go e bo be yanko ana 120 million mo de muntia say Anderson meba pa dia ne na Chelsea o metia say brand no wo mo titi boa so not enough for 120 de edianko ana brante ne ye entede reporter pato eba e wo dwumade so na no pay make tire edi ama na vision company enso kaza vision company say team no ne bo ne team na no da UEFA Champions League no wo no mo giye edi so mo na so enti enye just me team bi ana ne o mo kwa akobo wo mo ni team o mate ana teso mo kwa akoche edi from nsem and so person mo gi Champions League no edi VPG nsem e ne ana start fi enso mo chom no mo ko mo tumpe aba mo sampa wo mo ne akazifo na Asia and ye vision company head coach edi Emma Bayern bobo kono koba kakra wadi atudwane na mami nko Italy na memfanwie uko Italy a so mo so ada Juve na no da Italian Calciopoli wo mo ye sisi de referees no o ma na o ma dia fa we de me say analysis was no ba kwa akoso ho no na yesi wo mu referee ba kwa ho no na chese appointment ni nyina o so na sa yesi kwa bna adumo ye de ho no anya se referees no nkwa na eya na wakato so game we kodi o say yesi Interfon be 2 matches na no da mba be sisusu de ma say yeso ya na wakato am say da bi referee de mempe no we odi tia Inter mu fa we nko ho no na obu Inter no akwa kodi match ne kama etire di wabra yesi sa va room ho o na be hu kwa ba wan ni openya ni din adi Gianluca Roche no akato se va no edabi we enyo offside munchenyi no kura wabra hu be hu ade se je offside na enyo offside hu be gini ho won chance yesi sa papa nduma wadi ano no na we ye tade se o me di abono ana no ada wo mo so mo ha se prosecution asase ata so mo hu ni nsem na yesi prosecutor office ho return referee ba ko eba referee ni din adi aye dimeo kwabra dimeo ba ye o se he montene nka ho me dia wa ye mbida si eva room o me wa vani yo peto ye hu se chama mbia ba kwabra yesi sa no wo ha na wabase CCC dadako enti kwabra katia bongo na si the club so he no ano no we den sa de ava room o de we amasi ade no mesesa no mu ye den emna bontebu de obehu se ball no mo bone kama yeso we de player no anka van utimi sanka ye offside sa fi na Matthias ye ube utimi se la ye twe kwabna ati ha la ye twe na ati ha sa di pa de hetre yazini po papai van ubehu se ye di ya no abisa se line da he e offside dabi
mumpia kakra nkwa nim se de be ya akwa no mro so kwamna be na nka Romelu Lukaku boot esi de na boot se de tie yesi etimi tralai ama no yete tin se papa idumadi o di ano no enti investigations no asa say yesi se ebotia de dia ene otimi se ba na be kwade aba no enya asem goto no ye dia efi itire edi eba ewo dwumadi so me ya na sita don ko ese ni message na mo de kazo poli ni munya da mo de mo chaze itiri fo de bo mu kro no de kwabna mabobo mu kro no ama edi team ko division 2 amu apra ba premier mo ye yes is de do refis asa no ma ya na set team na say no na no so yes corruptions na ma team no enya man ko enti no ye je itiri fo we de mpapo chaw menka hwe de o dada ana me team ana kwabna mboa e de o dada na me team menka hwe memfa hwe ma treaty de o hoda enti no ye de esi ene ya tam no ye squeeze in kakra ye o de ma o hoye squeeze ho kakra na etimidi ba no Brentford for no bobo ba mu team di ayi o team ni de but no I think almost striker now for Brazil no ogoti ago no am gra chances ni na fall on the side but obobo ni na do gui se ko take ni chances a nka onko che obo hat trick in the first half on say teams say ball na ye ball the experience na ball no ye mpia ho bibiri wo de wo ball no yate ha ji ball na abu no ho you say Premier League no wa se chu bia okay tuya na se bibia kama akenti we acquitted why obetimi akona for him to me dey so 104.5